menjulang tinggi berhidup mesin. Dan atap berwarna-warni cukup jedah takaran dari atas. Cuaca kurang bersahabat kalinya. Mbak sawit hana le tekan dari atas. Nya gara itren nya hai dari atas jalan apa ji tren pesawat. Oh cepat hai gedebung aku airport mana Pilipin ka terus kerja dengan haingan itu lah. Nyo kali ke hotel jalan tapi payah pula pada bener payah tapi dalam padlang untuk tajak lam sama tapi hana peperangan tak belajar berajin ibayu lego nya itu abang kadang apa kadang su kata lo cukup lucu apa kadang bahasa Inggris lah ya. Mobile phone is not allowed until the fasten seatbelt sign switched off. Take care when opening the overhead compartment and before leaving the aircraft. Please check if you have all the hand luggage with you. It was a pleasure having you on board and we hope to see you again soon. If you need any assistance on arrival, please contact our ground staff. On behalf of Captain Eric the pilot, First Officers Gerard and Sente, cabin crew, Ali, Kat, Queenie and myself, Trish, thank you for choosing AirAsia and welcome to Manila. Ladies and gentlemen, for those passengers traveling with infants and were given infant life vests, please return them to the cabin crew upon deplaning. Thank you. Ya kadang masa kan. Oh hanai berapa? Bagian hanai berapa sama ni lah. Setakan orang juga lucu. Hanai piu-piu berapa sakit. Sana apa tadi dengan. Bukan lebaran lah. Nyum ya turun pesawat ini kadang masih ada. See you. Bye bye.